jebeni Fidel, druže, da bog da mu djeca rak dobila. Ne Fidel, nego naše Karmi, brate. Mm. Ona ni u jednom fajtu nije, gledaj ovo, kako možeš ovo da radiš, brate? Evo, ali, Bože, oprosti me, a stvarno, Bože, ja znam da ja griješim, Bože, evo, ja sad ozbiljno, Bože, tebi pričam. Ja znam da ja griješim, ja znam kakav sam ja čovjek i oprosti mi zato, ali evo, ako ću ja ići u pakao, nek Karmina djeca rak dobiju, evo, kad ja moram u pakao. Nek joj rak dobiju na dan rođenja da se muče cijeli jebeni život. A baci mjesec i x. Druže, pa daj bacaj neki x. A daj, ovo je mrtvo Kad je kurac. govno, mrtvo. Jebem ti ljubinu nanu, mrtvu, ukopanu. Baš u mrtvu ti materi, vemo. Crž volja. Ne umrla. Stoka retardirana. Ma umri kurno. Umrlo je ko ljubina mama. Stavit ću na Facebook objavu, umrlo je ko. Ma šta? Šta je dobro, Bog te je 20 eura. Je sad zadnji spin, ajde. I Boga u budu. Ajde sad, puni sve. Ma, punit će kurac. Sada puni Boga u 8 eura. 8 eura na 100x. Je. 110x, pa da li da pucam u Boga ili u nebo? Isti kurac. Evo, da dožive 10. godinu u bolovima. Jebo joj otac, mater, retardiranom, da bog da i djecu silovali. A koliko sam ja... Ali Karma! Pa nemoj! Šta radiš? Sa čim do... Ne veze. Šta je zadnji dan na mojoj zemlji? I can't this fiddle. Jebo ti bog, mater, evo. Beži, samo treba preživimo Fidla da isfokusamo, ja i ti ga one shot. Spremi flash neki. Oni nemaju Fidla se šteka peda. Jebem ti. Ne može. Ali šta vi radite? Znači, jebeno ste korisni. Znači, korisni ste... Bog te jebo, ne znam, ko Vučić Rusiji, koji kurac, korisni ste ko, ne znam, ko ja ministrantima u crkvi, šta sam tamo koristan, da im kažem jebaćete, ono idete u pakao, ne kužim šta sam ja koristan tamo. Ova Karma se boji svete vode, ja ti se kunem, bježi od krsta, znači ona bježi, ona u mraku jedino, znači po danu spava, tamo barikadirani prozor. Jao, on je istopljen, brate. Aj, Ja. Ma ti si najda Da, ti si, da. Najda Darki si još malo. Ej, jebem joj Boga. Onako, 40 godina. 30, 40, 50. Napisao Evo. tek ruku. Isuse na 5. To je max bet, znači doslovno max bet. A kako mini win bot, već osjetim ga je. Pljunem u Boga. Dobro, ajde, 100 eura. Bog te jebo, da ti malo ovako. Bog te jebo. Ovo je feru poludio. Nikad on jebem ti, što ja nisam cigan, jebem si, Isus. A jebem ti. Isuse moj. Samo sam crnkovanih, jebo ih Isus. Ajde to se za 5 sekundi. Ajde ih dobijemo nekako. Fidla, fokuse. se šaka me bole koliko sam sad stolova izlupa jedan. Fidl, fokus, Fidl! Nećeš, pičko jedna! Umri kurvo! Dronjo! Jeboti posuca! Uf, ovdje ja split push da imunistim inhibitor da malo mora defan. Znači, svećem se ova karma moli sve joj jebem, evo. Svećem se moli na sve svete. Sve šta posjeti na groblju joj jebem, evo. Svaku osobu za koju je lampa zapalila, za koju je suzu pustila joj jebem, evo, u usta. Znači, mrtvi leš, evo. Nemo se fajtaš, mene nema, ja moram ispušam bot da nas ne puše s svih strana, brate. Jebem li joj Ahilovu petu. Znači, Isuse, sve me boli. Ja moram uzmem neki magic resist, to je nevjerojatno, brate. Ja ti kažem... Gledaj ovo! Jesi ti vidio damage? Što sam ja Cassiopeii dao? Ne dumiš, ne dumiš. Šta, bože, izgubio si me. Ne mogu, moraš ti, možda ih dobiješ.
Low su, ja sam ubio tima, brate. Tu se sad stvaraš, ne stvara se niko. 20 sekundi do Lilije. Pa niko.